nastavku pandemije koronavirusa pitamo se koja je razlika između vakcina protiv korone. Da li djeluju protiv ovog novog britanskog soja, kome se preporučuju, odnosno ne preporučuju. Kakav je uticaj imunizacije na ljudski organizam? Ima li neželjenih reakcija? Za jutro govori docent dr. Ana Banko, virusolog Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Veliko mi je zadovoljstvo što se sa doktorkom družimo opet nakon nekih 6 do 7 mjeseci. Tada smo mislili da će sada sve biti mnogo bolje. Međutim, evo vas ponovo kod nas. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro i vama. Doktorka, hvala što govorite za jutarnji program javnog servisa. Činjenica je da, posljednjih dana, da podsjetimo gledalce, pojavio se i ovaj strah od pojave novog soja koronavirusa, čuveni britanski soj. Ima ga i u regionu, ima ga i kod vas. Postoji bojazan što će se dogoditi i sa Crnom Gorom, budući da ima i tu sumnje na već nekoliko slučajeva inficiranja. Međutim, vi smatrate, evo ovako da vas citiram, pojava mutacija nije ništa neobično u etiologiji virusa i njihovoj životnoj evoluciji. Što još treba da znamo o novom soju? Hoće li i dalje mutirati? Pa evo ovako, prvo hvala na pozivu. Dakle, virusi, pogotovo virusi sa RNK genomom, kako smo već, mislim, do sada dosta i naučili, oni doživljavaju određene promjene svaki put kad se nađu u novom domaćinu. I njima ovo trajanje pandemije i ovoliki broj zaraženih na svetskom nivou omogućava da nakupljaju svoje greške. Virusi koji imaju taj RNK, oni nemaju mogućnost popravke tih grešaka kao što to imaju DNK organizmi, kao što to imamo mi. I s tim u vezi statistika je, kažem ja, neumoljiva. Toliko veliki broj trajanja pandemije to virusi omogućava. Tako da se u nekom trenutku desi prosto da greška koju stvori je za njega, kako ja volim da kažem, bingo, odnosno omogućava nešto za njega bolje, a za nas nekad i gore. Većina mutacija je štetna za virus i to je vrlo važno da kažem, ali one mutacije koje nas brinu, to su one koje će omogućiti da se virus bolje vezuje za naše ćelije, da se brže prenosi, da recimo izaziva težu kliničku sliku i možda najveća bojazan je da bude otporna na vakcinu. Specifičnost britanskog soja nisu same mutacije koje se u njemu nalaze, jer smo mi njih viđali mjesecima ranije, čak iz proleća. Međutim, ono što je problem britanske varijante jeste skup više mutacija i to mutacija na ključnom mestu za ovaj virus, a to je S-protein. To je protein koji se vezuje za naše ćelije. Zato nam je to mesto jako važno, jer se upravo i na ovom mestu stvaraju naša antitela, bilo da smo virusnu infekciju preživjeli, da kažem, prirodnim putem ili smo vakcinisani. Dakle, britanska varijanta ima 20 mutacija, većina njih je na S-proteinu, ali do sada je pokazano da se ovaj virus, ove varijante brže širi, ali da nema panike što se tiče otpornosti na vakcinu ili na već preležana antitela. Moram da kažem da britanska varijanta je globalno već prilično raširena i da je se ona, samo je pitanje dana kad će se dokazati u nekim drugim regionima, s obzirom da je metodološki to sekvenciranje ipak mnogo razvijenije u zapadnim zemljama, pre svega mislim na Veliku Britaniju. Dobro, brže se širi, to nam je jasno, ali postoje predviđenje da će upravo ova varijanta koronavirusa nekako postati dominanta među evropskom populacijom. I sada mimo tih negdje predviđenja, nagađanja ili čega li već, ono što više plaši naučnu zajednicu ovih posljednjih dana je varijanta iz Južne Afrike i Brazila. Znači, nema kraja. Kako je krenuo? Nema kraja, virus će nakupljati te greške. Međutim, britanska varijanta, verovatno u većini evropskih zemalja i Severne Amerike, čak već i dominira. Ja kažem, samo sekvenciranje koje nije rutinska dijagnostika, prilično je zahtevno i skupo, je najvećim delom bilo u Velikoj Britaniji do pre par meseci, kada je zapravo i važnost sekvenciranja naznačena. Dakle, čak 2/3 sekvenciranih genetičkih materijala virusa u svetu obavljeno je u Velikoj Britaniji. Onda je logično zašto su možda oni prvi pronašli te nove varijante. Jeste, zabrinjavaju Južnoafrička i Brazilska, jer oni na ovu imaju jednu dodatnu mutaciju koja se zove E484K, jer je dokazano da antitela koje stvorimo prirodnom infekcijom ne deluju tako dobro na S-protein izmenjen u ovim novim varijantama. To znači da će ga ova antitela ili delimično prepoznati
ili neće biti dovoljno efikasna u njenoj eliminaciji i to je ono što nas zabrinjava pre svega u smeru vakcinacije. Što se tiče samih vakcina koje su do sada ispitivane na ovim novim varijantama, moram da kažem da je britanska varijanta pokazala prilično dobru efikasnost u tom pogledu, ali da recimo neke nove vakcine poput Novavaxa, Johnsona i Johnsona koje sada zapravo treba da budu registrovane, pa i AstraZeneca ne pokazuju dovoljnu efikasnost na južnoafričku i brazilsku varijantu. Čak i ove vakcine koje mi danas koristimo imaju umanjeni efekat, ali on nije zabrinjavajući. Pandemija traje, evo, skoro godinu. Neće se okončati sama po sebi. Potpuno nam je jasno, bili laici ili ne. Vakcinacija protiv koronavirusa nešto je što isto može zaustaviti. Međutim, jedno od pitanja, doktorka, je i pored ovoga što ste u uvodnom dijelu kazali, jeste da li će nas imunizacija, odnosno vakcinacija, zaštititi od ovog novog britanskog soja, od ovih novih mutacija o kojima govorimo i o čemu bi sve trebalo da vodimo računa prije nego dođe naš red na vakcinaciju. Što uslovljava sam postupak? Koji su to negdje procedure koje moramo ispoštovati, o kojima moramo voditi računa? Upravo ste, sada je jasno i laicima da je vakcina jedino rešenje. Mi drugog praktično rešenja nemamo i u nekom iščekivanju da ta imunizacija na globalnom nivou postigne svoj konačni efekat, a za to će nam trebati jako mnogo vremena, mi jedino što imamo to su i dalje preventivne mere, odnosno praćenje samih izmena virusa. Veoma je važno da u ovom pogledu shvatimo da je taj imunitet koji smo sticali prirodnim kontaktom sa virusom, shvatili smo da nije doživotan i da on traje najmanje 6 meseci, što znači da su se mnogi ljudi zarazili i nakon što su preležali COVID. To je važno zbog toga što u nekoj perspektivi i oni koji su preležali COVID bi morali biti vakcinisani. I ono što je takođe vrlo verovatno, to je da ćemo kada ispitamo konačno trajanje imuniteta nakon vakcinacije mi imati i plan i okvir koliko ćemo puta i na koje vremenske intervale morati da ponavljamo tu vakcinaciju. Ono što treba da znamo pre samo postupka imunizacije je da i za većinu vakcina trenutno na tržištu plan vakcinacije obuhvata 2 doze i da se one daju u razmaku od 3 do 4 nedelje. Vrlo je važno da nakon dobijanja prve doze mi nismo imuni i da nema opuštanja. U nekim od zemalja koji su sproveli najveći nivo imunizacije, kao što to Izrael, pa imamo vrlo mnogo i dovoljno podataka odande, jeste da se čak u toj nekoj prvoj seriji od preko 100.000 vakcinisanih ljudi, čak 12.500 zarazilo koronom nakon prve doze, što znači da taj imunitet nije dovoljan. Dakle, imunitet se postiže tek 2 nedelje nakon druge doze i taj imunitet zapravo prema preporukama proizvođača je u nivou za najveći deo vakcina preko 90%. Što se tiče samog izbora vakcina, mislim da ste me i to negde pitali. Pitamo se naravno koje su glavne razlike među ponuđenim vakcinama. Treba li uopšte negdje kao buduće primaoce da nas brine ta razlika u postupku, odnosno djelotvornosti na organizam, procent uspješnosti, eto da budem precizniji? Da, pa evo ja ću dati samo jedan primer što se tiče tog procenta efikasnosti, baš da bi nas ohrabrio. Procenat efikasnosti je preko 90% i pogotovo 95% je jako veliki. Daću vam primer, recimo, efikasnosti vakcine za grip koja je oko 50%. Dakle, mnogo niže i koristimo je danas. Procenat efikasnosti vakcine za varičelo, odnosno ovčje boginje, je 92%. Najveći procenat efikasnosti koji mi danas za vakcinu imamo je za dečiju paralizu, to je 99%, i to je jedan od razloga zašto je ova bolest na istrebljenju isključivo zahvaljujući vakcini. Nas ne treba da brine postupak proizvodnje, zato što je važno da ljudi znaju da je čak 20-30 godina iza ove inovativne vakcine postoji period njihovog razvoja, da smo mi za SARS znali pre 20 godina i da su u postupku proizvodnje i na samom SARS-u radili, tako da nijedna od ovih vakcina nije nastala u poslednjih godinu dana, nisu krenuli od nule i te platforme su se razvijale za HIV, za grip, za Ziku, za ebolu čak i registrovana vakcina na modelu Sputnik V ili AstraZeneca. Što se tiče Pfizera i Moderne, te platforme su razvijane na onkološkim pacijentima, čak
sa kliničkim studijama koje su izvođene i na besnilu, odnosno vakcini za besnilo koje je virusna infekcija. Dakle, sama i bezbednost ne treba da nas brine u ovom trenutku, osim vrlo rigoroznih postupaka kliničkih ispitivanja. Mi imamo zemlje sa 30% vakcinisanih ljudi poput Izraela, imamo dosta podataka i u krajnjem slučaju na svetu je do danas vakcinisano preko 60-70 miliona ljudi. Nije li to dovoljan broj da već znamo da se nešto loše dešava po pitanju vakcine? Budemo optimistični. Za kraj, kratko komentar na efikasnost antitijela, takođe nešto što budi pažnju javnosti. Da, efikasnost antitela se testira vrlo, da kažem, jednostavno i za to su potrebno par nedelja od kada nam dođe nova varijanta. Uzima se serum pacijenta koji je preležao COVID ili koji je vakcinisan i ispituje se na nove varijante. Ova efikasnost je za vakcine, ako o tome pričamo, pokazala se u najvećem procentu, dakle preko 90%, i mi smatramo da će nivo značajan titar antitela trajati i mnogo duže od 6 meseci, iako za to u ovom trenutku ne možemo imati dokaz, jer nijedna osoba koja je primila ove vakcine do dana današnjeg nije imala registrovano opadanje antitela, što znači da nada da će antitela od vakcine trajati mnogo duže je realna. Moram samo još jednu stvar da naglasim, dakle, bez obzira da li ja više nemam antitela, u mom organizmu ostaje memorijski imunitet koji bi trebalo da svakim novim kontaktom sa virusom meni da signal da ponovo stvorim antitela. Otuda velika nada da će imunost od vakcine zapravo trajati mnogo duže, što bi nekako preklopilo ovaj prvi period, jer mi se, bez obzira što se borimo sa virusom, nama je borba vremenska. Dakle, mi imamo borbu sa vremenom, da ne pustimo dovoljno vremena virusu da napravi eventualnu mutaciju koja bi nas mnogo više zabrinjavala. I za kraj pitanje, jeste li se vakcinisali? Ja sam se vakcinisala i evo moram da vam kažem da danas idem da primim drugu dozu nakon ovog intervjua, dakle u 10 sati ja primam i drugu dozu vakcine. Dobro, tu sam, pa ću ja podijeliti iskustvo kada na mene dođe red. Evo, takođe, moram da kažem da sam iz radoznalosti prošle nedelje čak izmerila titar antitela, ako to nije obavezno, bila je moja radoznalost, da li nakon prve doze imam, i da, ja već imam značajan titar antitela i moram da kažem da sam povodom toga bila veoma srećna i danas je ta druga doza. A sve teče po planu, to je ono što je najbitnije. Čuvajte se, doktorka. Hvala mnogo na uključenju u jutarnji program. Hvala i vama, čuvajte se vi. Prijatno. Hvala najljepše.